Lenhlangano ke lesitabona ke bantu labaphila nesimo se-autism icela sona ke sive semaswati ukuthi simane ke sente siqiniseke ukuthi uma ngabe kunemuntu kulophila nalesimo se-autism bangamvumeli ke ukuthi ke aphume ke ekhaya kulandzela ukuthi ke impilo yakhe ke ingaba sengotini ikakhulu kulencushu lekhona ke lapha ke event laKangwane kulawa malanga uphindze wacela sona ke sive semaswati ukuthi uma ngabe sidibana nemuntu esimsolwako ukuthi uphila nalesimo simane ke sitame kumsita ngako ke kuthula lokukhulu kakhulu na uzama kusita umfana noma umuntu lone autism kuba ukuthi one le kufuna ube calm vele ungabi nalolaka sicela lokuthi bangabakhahlabedi lokuvama kwenta ukuthi bagcine bangakakhoni naloko ukuthi babasite kahle ngiloko ukuthi bantu esikhathini lesinengi beda ngalolaka njengoba sitsho nje ukuthi iautism ayibonakali ngemehlo so basuke bona babuka ukuthi hawo lo muntu amdzala kangaka yini ende tinto kaso yabo bese beda ngelaka kanzi nase enda njalo so tamsanganisa kakhulu agcine ke angasakhoni kumsita noma ukuthi acooperate ngendlela lesimo lesikhona nje kulamalanga sibita ukuthi umuntu adi ukuthi kumele kwendekeni nangabe kungbe umthetho kufuna akhone ukuthi utawucooperate kanjani nabo but ngalesikhathi beda ngalelaka so umethusile akakwati nale environment la kakuyo akayati so vele so wethukile bese ke konke ke sekuyachitheka ke kubheka endasi so singacela esiveni nalabo labadibana nabo ukuthi immediately abona ukuthi nakathi umbuto akaphenduleki ngendlela lesingathi iyetayelekile kufuna abese sosheshe uyasola ukuthi hayi kungendeka ukuthi kunesimo lesikhona la kuyendlula ke kungabi bamfana labane autism kuphela labane letimoleto kunana bamfana labanye labane down syndrome nabo ba vulnerable kakhulu nabo abakhona ukukhuluma kahle esikhathini lesinengi nengcondvo yabo futhi ayisiyo leku level yabo ngekweminyaka so nakulabo siyacela ukuthi basinakekelele bona labanye futhi nginaba lothola ukuthi babe mhlawumbe bahlukubetwe kakhulu i-epilepsy noma sifo sekuwe esikhathini lesinengi uthola ukuthi sekuyishayile vele ingcondvo yakhe yafika esigabeni la khona seyibuyele emuva siyacela lokuthi nangabe nje umuntu uyamkhulumisa ubona ukuthi akakuphendvuli ngendlela lobo yibhekile noma ke ngekwesigaba sakhe bese sosheshe uyasola umane ulisinzeke lo office la ka autism eSwatini noma baka social masinyane kuze sikwadi ukuthi sibambisane make Trifina ke ubese uyacela sona kusive semaswati ukuthi uma sidibana nomuntu kulophila nalesimo se-autism bamane ke bashale lona ke office lakhe enombolweni lethi 7603 7577 7603 7577 endzabeni temsakato iMaswati channel ngingeri Carlos nohladla thwala sikamanzini.